Ya, talo Fatu le tato ai ngā lotu I Hallelujah Worship Center, ya whapea fōi ona talo Fatu ia ila tau e olo maua mai tato whasalalunga I lunga o le Facebook. Ya, ma loro so I fua manuia, te iwa mo nea manoa tato mafuta ai. Ia o le tato South Group nei ona o le tūlanga fo olo ia le whaamai ma le tau fia o mafutanga. Ia o le mea lea ua tāpena I fo ia nei whaamoe moe nei mwhai ona whaawau pele tato mafutanga I le kalesia e peo nei ia sururu zai tasi. Ia o le tato mafutanga le fiafine, ia o le tato aonga tusipa ia le nei e soani mo tato il tato ai ngā loti o tau. O le mata upe te fia share I le fiafine nei. O le amaua I le KENESE rona mata upe lua suma le lua. O te whaongaina la ia nisi nai whai upo le awa wai atu. E whauru talaina se le tatou mafutanga I le fiafine I whaupunga I whaapea. E te tau ona tutu whaatasi ia tamaiti mao latou mātua. E au auna I le atua. E na ia whaapea nao na whaamanuia ia latou tupulanga. A le ngate leo tupulanga o le lumanai. Children and parents must stand together to serve God so that this generation shall be blessed and the next generation shall be blessed. O le KENESE la lua sulma le lua. O lea la au mai ai sosoani tatou mafutanga I lea fiafini nei. Serve together, children and parents. A tono o leti lea mata upu ese le whaingata tele o nei o loo mai tawina pea ia le I te tonu o kalesia le tūlanga fo I lea o le ngalu lue o nei mātua o lo wha maoni I te tonu o le kalesia. Ia ai e sele mea lai o I tamiti. Ia ai o lo o mai tusipa ia I le tala lea. E fesoasoani I tatou na ia tatou whaapea nao na mawhai o na tatou malamalama I le telo wha manuianga o lo iai. I le ngalu lue whaatasi o mātua ma latou whanau te tonu o le ekalesia. Ia po le vala awina o mātua, o le vala awina fo I leo le whanau. So o le KENESE la lea, o le a mai ele tatou le sona le fiafini nei. Whai upu mua ma le whai upu lua wha mole mole a Muava'a. Muava'a ia mea, o tofo lea le atua ia Abraham. O whape atu le ia te ia, Abraham moe. O na tali atu le o ia, o a ure nei. O na whetalai mai le o ia, e ave lo watari e to tasi le wa pele ya te oe o isa ako lava ba ya lu no moria ba vatu ya te e fai mata taulanga mo le lava mea te tasi maunga o tau na atu ya te oe o le tala lea ele vatuina po le fetalai mai o le atua ia Abraham oe ina ia vatu lona tali e to tasi o sel taulanga o loo tatou faitau le fai upu ia le fai upu mua ma le lua. Fai mai e le taimi na tofo ai le atua ia Abraham. Ia ma whapea mai e ave lona atali e to tasi e le maunga o Moria. E fai e le taulanga I le atua. Ia o le mea monia se I fisosoani atu le taulanga lea. O le taulanga lea e le o se taulanga na faia I sisi leva mea po se manu o le taulanga na faia I le atali o Abraham e to tasi. Ave mai la o lunga o le maunga leo o le maunga o Moria. O le maunga leo Moria, o le winga o le upu Moria o Moriah, it means seen by God. Ia po o sila fia le atua. O le maunga foi leo Moria, o le maunga leo Moria, it's a place of worship. O le maunga o Moria lea na whauele malu o Solomona. Na e sau le lua le no fo inga tupura na mata upe tolu fai upu mua. O inala o lo iloa ai o le maunga lea na fai ele taulanga lea na ave e Abraham lo na tali o le maunga lea o le maunga Moria a o ina lea na fau ele malu Solomona ya o le maunga fo ile o Moria e ua o le place of myrrh o le puruli pano a place of church and a place of worship. O lo I loa lai I le tāua o le place of myrrh means o le no fuanga o le muro
ia o ila o le nofoanga le na faatonu e le atua ia apera amo e alu e ave ia ilona tali e fai le taulanga na afonga le lei mai ia o le Moriah represent church. It represents the place of worship. O le talala le atua fai ia apera amo na fai e o malona tali yo ia mai tau le lei mal mele an fai mai ap le atua apera amo o maloa tali I Moriah. Meaning, all the time, all I malana whanau I Moriah. Meaning they have to go together. They have to go together to a place of worship. O le mana onga foi leo le atua o loo iai. Ena ia mawhai o na o whātasi mātua malato whanau I le lotu. A wā foi o le no whanga leo le no whanga iei manui o le atua. So Moriah is a place of worship. It's a place of church. O ile na whauele malu malu o Solomona. Ioe, ia la le isi tatu teimi tau te oa I te lo isi nganga o sa o le loloto o le monga leo Moriah. A le monga leo Moriah o ile na whauele malu malu o Solomona. Ia mai tau le mai ala le tatu a inga wha mole mole. E le whai upo e tolu wha mole mole Muava'a. O nala tūla I leo Abrahamo I le tai au. Ma whaano fōra na asini. O ave fo I ia ni ona tau le lea e tau rua. Ma isa akolo nā tarii. Wana afisi fafia e whai iai le taulanga mū. On tūrai le o ia maaru le mea na tau ina mai e le atua ia te ia. Wha mai le tala tuspa ia. O le tae ao lava na so ai. Na waweala apera amu le tae ao. Ia o na whaatonu leo au na e toa lua. Whaatasi ma isa ako. O na tata leo fafia apera amu e whai e le taulanga. Ia ma sauni lo ma le whainga malanga yo. Wafonga mai. Le ai ma se whamatalanga apera amo ilona talii ma au auna. Le mea le la o e whaina le paual tala o tātou le la tātou vivi. O le ti teo so le mea le la whai o ilunga le maunga. E le I whamatala ina apera amo. Ioe. A whonga mai la, o le toa te la la o le, me fo le misunderstanding le o ta miti maulatou mātua. Fo le whapea, e te tauno o mala malama le mea. A lot of the time, parents don't have to explain. When parents said, we're going to worship, then we're all going to worship. We don't have to explain as parents. O le e mai tau, o leo te whai tau tu le vers lea, le ai ma se whamatalanga au I li whapea na whaliu, apera amo whamatala I lon tō lua, pe whamatala, le mele la tatoa e whai, na le pau al mea na whai mei apera amo tātou la oi vivi, o loa. E le koe kau whamaka la po wheo o iai. E se le matang o fia o le mele o le usitai au noma se tau wha mala maina. Hallelujah lo. Whai upula e wha. Tusa le ua alu le whainga malanga. O e le se ta mai whainga malanga. O no le mai tau atu le whai upa e wha mole mole ia. Wa o le astoru. Ma tepa e leo apira amo. Ma ua iloa lea mea. Ai mamau. Ioe. Tau tia la. Wha mai e tolu aso. O alu le whainga malanga. Ioe, a o lea mai e umal tolu aso, a e tepa e apera amo, ma le vai atu, o la lava e mamao lava le mele I taitai o iai. Ioe, o le mea la fo ile ono le attitude to telo isi whanau le iai. E telea ina complain va pea, wa kele kako me fai, wa kele me fai le lotu, or all our time it's church all the time. And now 3 days o le ngai ai alu le whainga malang a o le aile I o le mea ngō iai. O le kele alau tamiti e complain I mea ia because you know it's for them for lele e se foi mea lai ma for e la tau. A o le tala lea, wo tilo ui I le nei tamai titi malona tama, le ai ma se complain e tasia e sa ako. Amen. Tolu waso talu nanu whainga malanga, no complain at all. Ia a ta fefela wa o le tele la ista maiti e tolu aso ya lu se whainga malanga whapea, they will complain, oh we want to play rugby, we want to do this, we want to do that. Kele o le mau mea halwi e mawhau. A le a whaitau ne le mea lea, le ai ma se taimi na complain, wa kolu aso ia kalunga alu whainga malanga. A o le ai le taunu, o le mea o iai. O te whai atu fo I o lisi lea I tū whainga tā o lo iai tu tonu o le e kale e sia. Ona o le mawhai ona whemala mala mai, o le mawhai le tamaititi, ona usitai mawha longo o le mea lei le loto lon tama.
A o mea umai na fai apera amo, o mea na fai lunga o leu susta i le whato nunga le atua. O ke le loa pena tala noa apera amo lo na toa lunga, pena tala noa longa ainga, pena wha mara malama iai, o le mea lea, o le afai, o le mele la tato wai fai lunga le maunga, o isa ako le la ave o se le taulanga, o te loa le i wha matala ai apera amo. And so le mene tato malama i wha mole ia le kalesia. We don't have to explain. If the Lord said to us as parents and as fathers, this is what we're going to do, we're going to serve the Lord, we're going to offer the sacrifice, we don't have to explain. We don't have to explain. But ole mele ton fai tamiti, fa longo and just follow. Lang ole sau I ton le fiong pa ele tu ole mele, yo. O tu lola ia le fa mai wa, lata ole mele fai nga taulanga. Fa fonga la o to fai upo lima a. Fai puna so mai fai upo lima mo ia. O fai atu foi Abraham mo yona tau lea. Te ratu ia I nei male asini. A hoa o maritama matio matapuai. I ro mato e foi mai lea ia te orua. Ya, o atu lo o male tolu asa tanu na fai nga malanga. O vai atu ma maole mele. Vai mai lo male tala Abraham mo ia ona mai ia no nofolo o to I male asini. A hoa o male tama ma te o lunga le maunga. Mateo e fai le tapo inga I le atu na mateo mai I lea. Yo, a fonga le lei mai ala. O le fesiri lei ai, po le ale mea na lei na fai apera amo ia ona e no nofo I e awana I dato wo lunga le maunga. Ia wa fonga mai la. O le au ona, e le malama le mea ka o le sacrifice. Amen. E fa la vela ve fo le ona pe a ho lunga le sacrifice wai e ke le lope ke wo so kula o ka ofi mai apera amo po le ale mea no tupu lunga. E le malama. Langa le au ona ia, o lona ia mafo e ese, e le tutusa ma le mafo faula le atali. Ma le mafo faula il tama. E mata o ti o le au ona la, a servant cannot understand sacrifices. O le tangata la ia le attitude lo le au ona. E le malama, e le me ta o le faita ulanga. Langa le au ona le se atali. A le atali la, malama le ia le atali il me ta o le faita ulanga. E fai ngo fia fai langa hendo le atali il faita ulanga. Langa o io le atali, o lon tamalea, io. A le au ona, ele fai ngo fia nga hendo linga le mengi sacrifice. So se ka ngaka la le lotu e ai le mafai o nga hendo linga le sacrifice, e ke lo le le au ona. Ai sea, langa ele mafai e se au nga hendo linga le mengi sacrifice. O le mena la le fai apera amo au ona, ngofo I langa ele mafai ngolua hendo linga le mele la akupu nunga o. Io. Ia no fo le I. Ia o le ana la uma tatu tala noa. Ile penge fiki ma le blessing o le akali le nga o lunga le maunga ma le au ona ile fa longo se mea hioi ana o le ta ua tono le mata upu le mea mana nai ana tupu ona o le fa longo o le atali ia ma o le atali ile na o malon tamai lunga le maunga o lunga la le maunga la tatu tala noa I lunga le maunga Moria a place of worship Wa ave foi Abraham le fa fie fa ye taulanga mu. Wa fa ai isa akoro na tari. Wa ave foi ia lona lima ile le afi ma le polo. O na o ai le o ila ua. Ioe. Ma nei era fa palangi na sa una fa mai. And then Abraham placed wood on Isaac. Ja. Va ngala le mo moleta. O le ngo atu, o le ao lunga o le faile taulanga. O na tango lola yo Abraham o fa ele fa fie ilona tali. Na va fonga le lei mala tamiti. E te tau ona iai se vaenga o le whainga kaulanga, e carry e le tamatiti le sacrifice. Na o atu loa mai lola tala, mai tango loa pero amo tu le whawhie I lunga o le tamatiti. Nga carry le tamatiti le whawhie. Ai alu apero amo male, nai fi male afi. Ioe. Tu sala ile au nanga ile atua. E tau whai hamo whakasi le akali I malon tamaa. Ele na o tama la e amo o tama titi fafie ai alu lon tama male nei fi male afi a le fai unga le fai upo e ono na fai mai and two of them walked together to the place of sacrifice. What a beautiful picture. Le mea leo le o fatasi le tama malona tali I le no fuanga e fai ele taulanga I le atua. Ele fa pe ngalu ngor ka ma ngofo le kali ngo fa kasi ole fa punga na fa palangi fa mai and two of them walk together
What a beautiful picture. Ta unga kele o le mele o le kau fai sava male i whakasi le kamama le akali i le ngofoanga e fai fai ngā tauranga. Ioe, ona o whakasi la ia lea, o whakasi le tama malona atali. They walk together to the place of sacrifice. Ia waleta te ilone, ia o le kele o e kalesia. Ia e o kamama ki ngā le roku, a e haru le akali o sapangi. Ioe, e se ale me o ye kamai ki o me vale u ka ko va ai o afo ila u fa inga luenga yo e se ale e al wal fa fi au e fa ila na lotu ya e o ala fa nga u ye ka fa le la rang ya por to telefo istanga ta e o ma tu le lotu ai al kamai ki el me fi alu ai yo e le so na iunga la nga le e fa matala tu pa ia le melea e matautia le mena tupu muli ane o ngo le o whakasi o le kamama le atali le no fuanga e tapu ai whaatasi. Amen. What a beautiful picture. Ia, whai upula iwa. Whai upa iwa wha mole. O atu la ua i le mea na tau ina mai e le atua i a te ia. O na whaia le Abraham o le whata whai tauranga i le mea. Wa whaafu le whawhie. Ma o fusfusu fo ilo na taria o Isaako. Ma whahe a te ia le whata i lunga o le whawhie. Pa mai ua o i le maunga Moria. Wa tau nuu i lunga le maunga Moria. O na whau rola ia le Abraham o le whata whai tauranga. Na ana uma na whau le whata whai tauranga, tango atu ma le toi ina, sai le mono nā talii, ua tuu i lunga o le whata whai tauranga lea la asaune, e osi le tauranga i le atua. O ke le loa, no fesiri le autalawou, le fesiri lea, mata ana o oe le o sai lo tama le la tu o lunga le fata faita ulanga mata le ha so ulangona ia o le ko akele o tamiti o la utalovo no fai mai o le makwa yo wika lo kama o te le ko fa manga lo tama le mele o fai ha yo a va fonga la le mena tupu kango ku apra amo sai lo na tali ua tu lunga le fata faita ulanga wai loa isa ato le mele la tupu o ia le o sawe oti. Ya, o ke loa anga pese isa ako Samoa, ai wale vang ka kiki o solo fa fie makfaa, a solo lima ya pele mafenga sa ko inga, a walongo winga la au ka fiki ngai e le mana o fai le mele, au te fai atu le matango fie le tala, lai fai atua a lai agree le loto lo na tali. So lai mana o le tamae, fai le taulanga i le atua e wha o ngai no nā tali. A lai agree fo i le loto lo nā tali i le mele fai. Ioi, le ai ma se whinaunga, le ai ma se loto te te, le ai ma se si mea. Ioi, vai upula se fulu, tau tia le mena, you can imagine le mele a kupu le koi inga, le whainga kai lo na loto, aleluia lo. You can also imagine le mele a tupu ia isa ako ono le whainga tā fo i lo na loto. Vai upa se fulu ia. Ona apa atu leo Abraham i lona lima i le polo. Le a fasioti lona atari. Ioe, fai mai le tuspa ia wa apa atu lo Abraham i le naifi. Wa le polo naifa o ngā mai au le naifi. Ioe, apa atu le naifi ma ua sa uni lo Abraham o le a fasioti lona atari. Abraham, he never explained to Isaac what was happening. O te vātu foi, kasila le vaenga. E ongo kupu ele misunderstanding ele vauka meki mamakua ma le mafuanga ua le toe o mai ai tamiti le lotu ono o mea tutupu e pei o le ola whaataulanga ia wa o ke loa a whaapea to tele nisi tamiti o le a whaapea se a eva ai e so le koi kiki a woki koi kiki a kuia o loka ma o ke le lope wa vengo ko haru se loko o ngai mo loku so le ia va ia e loko kiki wa kau susunga o loka ma o le mele kau ku ia o te lo le manatu no to te le tangata. Pa to le tala lea, o le te ma o te whai tau atu ai. It's amazing le agree o le loto le tamai titi lea. I le mea lau o mana o ilon tama ono le whaato nunga le atua. So le whaato nunga le atua agree le loto Abrahamo ai ngā pipi i mai fo ima le loto lo nā tali. Ioe. Vai saula le whai upasu tasi. Ia, e se lalmanga i o le mele aka ko e whai upasu tasi ia. Ona malau i folea o le angelu o le rii a te ia ma le langi. Wa whaapea mai. Abrahamo e. Le wa tari atu o ia. O au le nei. Vai upasulua. Ona whetalai mai le o ia i a te ia. So ia leo oro lima i le tama.
O fo te whaia se me tasi a te ia. Wa o roa nei wa e mata uri. Ina ua e re tau fia lo watari. O lo watari e tō tasi. A ua e tu umai a te a. Amen. A whangala tau le me mane en tupu. Ngā si au le ngaifi la whasioti no na tali a e wala au mai lo ma le atua i le langi. Usala o le leo le atua le sau le langi. Ngala ngonga e apera amo, a e ngala ngonga fo e isa ako le leo. Wa vai le mana ia. Because o ngā le loto na ia isa ako e ofa ta simolo na tali. O le taimi ana sau le leo le atua, ngala ngonga isa apera amo le leo lea, a e ngala ngonga fo e le kamakiki le leo a le atasi. Amen. When the father and the son are together in serving God, and when God speaks to the father, the same voice that the father hears will also be the same voice that the child or the son will also hear. It's amazing lali mena tupu wa le leo ale kasi. O le leo leanga makua sa veu wale loko apero amo malona tali tonunga ile atua. A o le leo lava le kasi nga sa veu ai fo ele atua le loto le atali. Ai fa fonga mai wala na sa veu uma loto e taimi fa longo le leo tasi because together they were in the same place. Amen. They were in the same place of worship. The father and the son were in the same place of worship. O le me foi langa e langona e tamale leo le atua langa lai kongo le falsar kama ai le langonga ka mikiki langa lai o le lololangi tama titi e le longonga ka mikiki le leo lea e fiu foi la kama ka fa makala ku le ama e le tel tonu langa e sel mele yai. But what an amazing thing le kale si o tou o lo yai I ko yai I malau fangau awa a o te me feta la yai le atua ia te oe o le leo la vale tasi te langona o le leo foi na langona lau fangau. Amen. E makau kia la le mena tupu. O fa longo apera amo le leo lea a la fo ia langona isa ako le leo la vale tasi. Why? Because they walked together and they were in the same place together. And when God speaks to the Father, the same voice will also be heard by the Son. Amen. Ya ke makau kia la le mea na tupu I le loto. E whai la o le save ue le atua le loto o apera amo. A le conviction le wa tupu le loto le tamatiti. Lo inga le whapel tamatiti. O ye sa o ala lo kama. Sa o le lo kama. O le la o wha longo I le leo le akua. O le nga langonga lo kama le leo le akua. O le fo iwa o lango ngā fo I le leo le atua. Amen. Hallelujah, Lord. Ai anga whapea la e sau apera amo I ai alu isa ako o isa pangi. Ya longo winga le lo longa isa ako le leo le atua. Alanga o lake, they were in the same place of worship. Amen. They were in the same place called Moriah, the place of worship, the place of sacrifice. They were in the same place. Okay, when the father and the mother and the children are in church, when God speaks to the church, elangonga umai kangaka yele leo lava le kasi. O le mea foi langa e lei onga wha malo sia e le atua loto tangata. Aisia langa lei e le ngofoanga e kasi. They are in the same place. They hear the same voice. Ma o le mea foi leo te tau tino atu. O le kasi leva e nga ka unga kere o lo wha pēnā ona sa veua e le atua loto tama ia whaatasi e ma loto le whanau. Hallelujah, Lord. Ya, o lunga le maunga mo ria lela atatu tala noa pe iai. Whai upa suma tolu ia. O te pa e leo apera amo. Uwailo atu. Whaauta. O le mamo e po ai ono tua o ravila vea no nifo de la au filifili. O nana wai leo apera amo. Ma au mai le mamo e po a. O si e taulanga mu. E si iai si o natali. Na uma lona whaalongo I le leo le atua. A wa te ia apera amo le vaaya kulesi piko. O lai la vila vea ma iei le mamoe o le mamoe leo le mamoe o si e taulanga I le atua. Vai mai ona whaingole apera amo le no fuanga lea o Yahweh Chira. Ia po the Lord provides. A whonga mai la le mana I o le tala lea. Tuso o lai whea e atu apera amo ma isa ako I lesi pito le maunga e o lunga le maunga o Moria. A o lai aluange fo I le mamoe lesi pito e alu fo I lunga le maunga o Moria. I le mehe o velita po inga. Kusala o le e o aku lunga ai fe kawi lunga le maunga. Whonga mai la le mana I o le mea lea. A o apera amo mono na tali I lunga e whail taulanga.
Our life for the provision le atua lunga le maunga. So they were going up to sacrifice to the Lord, but the provision was also moving up. So se kai me o ngai ka mama ki nga male a inga male fa ngau I lunga le kapo inga I lunga le ngofanga I fai ele tau langa I le atua. O lo sau foi male provision le atua. Ko ke fei loa I lunga le maunga. Hallelujah lo. Ko ke fei loa I lunga le maunga male provision le atua. So se kai mi kau ke o I whainga kau langa I le atua. Kau ke o mangi risi piko ala luanga le provision le akua risi piko. Yo matau tia le mena tupu le tala lea. Pa mai ona ale fai unga la ole fai upuna ale fai upu es fuma le fa. Se fai tau mal fai upu fa fa mole mole wawa. Ona fai ngua le Abraham o le mea. O le li ina te au maia. Yes. E pe ona fai mea I nei ona po. Ja. E lo le li I le maunga. Yo pa mai fai unga la fai upunga mai. Mai on the mountain of the Lord it will be provided. A fonga mai la. A e lunga le maunga ele fai ngo fiele e lunga le maunga. Wa ka ko fi ai umai maunga e mako ai e sela e fai nga ka a e lunga le maunga hallelujah Lord ai fa mai a o lunga le maunga o iai le provision le atua amen so se kai me la ka ki o e fai nga ka ulanga le atua e le fai ngo fie le mo le fai taulanga kai mi uma yo le vo e sauni tato fai nga taulanga mo le falsa ale o ke va ele se me fai ngo fie le mo le fai nga taulanga. So se kai me fai finga taulanga oi o maso le kingo o le mafo fau a ko o le langonga o so mai o mana tunga o so mai ele fai ngo fie lo va ai atu e lunga o le mele la o kupe ia la alu o le tato o le ola le la alu o kele mau me alu e se langona o mai au te fai atu o le finga tale ai apre amo mona tari I lunga le maunga ai le lo ai apre amo o lai ai ku foi ma le provision le atu e la ki fai lo ai le maunga amen it's amazing la. Vai upo suma leono ia. O whapea mai. O lo whapea le lii. O tau hau ia te au. O e whai lava le nei mea. O le tau fia lo wata lii. O lo wata lii e tō tasi. Ia. Ko e whaalongo foi apela amo I le leo lea. Awa ko e whaalongo foi ma Isako. O whaalua lenga whaalongo Isako. Amen. Whaalua lenga whaalongo Isako. O whaalongo ku Isako. O whai mai lea tu e lontama. Ona wa ele tau fia lo wa tali o le mea lea o le a o tau tō atu ia te oe. Amen. Ia, a kau kō mai lea tua I sesi o ka ere ko ia ia ma sesi meanga ki a vea se ale tau tonga lea tu. Ia la wha mai o te tau tō atu I lo suafa. A wa o isesi kanga kau kō I lea tua nga o ia e kau kō lea tua I lea tua. A tau tōna lea tua ia te ia o ke whai aku lai maka o kia wha whanga lao tau o le tau tonga lea tua o le tau tonga lea tua e multiply. Amen. Whai upo sul fitu ia. O le mele o te matuafa manuia ia te oe. Ia, o e vai lai le manga. O matuafa ato te le ina lava lau whanau. Yes. E pei o le whetu o le langi. Yes. E pei o le ona na fo I le matawhanga. Yes. E mau fo I lau whanau whai te toa o e ita mai ia te I latu. Ia. Whai mai o le mea leo o te matua whaamanuia. E leo whai mai ngā whaamanuia. O le mea leo o te matua I whaamanuia ai. O te whaato, te reini whaalonga lau ko. The blessing of God and the blessing of multiplication. Amen. Ioe, maka o kia le mea leo na whai. Aina maa fua no o mali mea leo. O le loto ngai ko kongor ko I inga. O lona loto na iai e le sili lona tari I le atua. Ioe, na o ya malona tali. A lea la o le whaalua lea, ngā whaalongo le kama kiki I le wala au lea. O la fo ila ngona te maititi wa kei I sa ako le whaalongo ku whai mai, o te matua whaamanuia I a te oe. A wheta lai lea kua ke manguia o ke le loa e le aima sisi a mea na te koe poloka ina o manuia. A mea whalea te whatua I so se kai mea e wheta lai mai e lea tua whaapea, e manga o kia manuia. Bio e au te whatu fo le tamatiti lea na whaalongo le leo lea. The same voicing of whaalongo I Abrahamo o le leo fo inga whaalongo I Isako. Whaalongo akunga o le whaamanuianga lau sau. Whaalongo akunga o le increase multiplication lau sau. Ka o kia le matango fie. Whai upa suru walu mai ia. O lau whanau fo I manuia I atunu umo le lau langi. Yes. A waho e usi sta I lau upu. Ia. Koe whaalongo orka mai kiki le leo lea. Ia. E matau tia la, a wā lea ua whaalongo apera amo I le leo lea, ua whaalongo o kamaki, ko a lua tangata I wa save ue lea tua loto. Amen. Ioe,
O sa ve o le atua loto o le ua matua i wha malama i le atua i wha mai le atua i Aperamo o lau whanau, wha whonga mai lan mangi o le melea. E le ngaka i ngā manguia Aperamo, a lau whalongo i sa ako, o le multiplication lea e fall i lungo ia. E palasi i lungo ia, ko e palasi i lungo langa whangau. Ia la la wai loange i sa ako, e le se kama i mea le melea, o le mea nta pena i lon tamaa. I le usitai o lona tamaa. A leu whaalongo i sa ako, o le a palasi o ngā lunga o te matua whaamanuia i a te oe. O le multiplication le la sau i lungo i sa ako. Ai whaalongo po i sa ako, o le multiplication e halu fo i langa whangau. Ioe. E makau kia le mea lea, ai se a ona ua usitai il tamaa. Ia, ua o le kia le whaala isi mea i o le leu si ka ia o ka maa le kia lea e ngā whaale e kongo i ka miki. Ia, o le tala le lau matua i moni maua ia, o le usikai o Aperamo i le atua. Manui ai Aperamo, manui ai malana whanau. To e manui a whamai leo le atua whamai, o oe, o lau whanau, o le a manui ai atunu umo le lalolangi, o kase maanga i o le ngei mea. Mai e le ngata ia la tau e manuia, ai whapena o na manuia i atunu umo le lalolangi. Hallelujah, Lord. Here's what I want to conclude tonight. O se mea matango fie tele. I se ainga i se tamā. O lona loto o le atua. Amen. O lona loto e le aise si mea na te suitu langa i le atua. Na o le atua i lona loto. O se mea matango fie vo i se ainga. E se kama i kiki e ofa atasi malona tamā. I le mea lai wala aua i le atua. E ofa atasi e ngalu lue maoi au auna i le atua. O se mea matango fia fo se tamatiti e le kele nga fesiri po le ale mea le nga fai le mea lea. Na o le muli le mea lea le lon tama. A wa al tele o isi mea e le kau wha makala inga se ka mai lona tari. A wa al te me newa pea, Dad, why do we do this? Why do we do this? Why do we do this? Ia kai peo le fesiri le se li no fai lon tama. My Dad, se o le mele i ka kou nga le church, nga le church all the time. Ya ka ko ile ki mi ka ko ka ko ka ko ka fa. Ya e fe mai tale a lon tama. Ya vai o e. O ka ko wa o langa male vala winga i o le church all the time. E mali ala le o matua le li le on le fasili le o fai lon to lua. Ala la o te fai lon tale lon tama fa my Dad. Now I know why. Now I know why we have to go church all the time. A wa te vai atu e mavai mea umma le olanga ngai e kasia le mea ngake au mai manuia to e le ola nei matu atu le ola nei na ole atua. Amen. Na ole atua. Io au te vai atu fo e se ainga manuia se ainga e fa pena na alu te mai le atua. Ai fa pena na ofa tasi male atali i malana fana. Amen. O lo ye manuia le atua fa mai e le ngata e wha mai te manuia o te matua i wha manuia i a te oe. A wha mai e te manu mā loio fili le whai te toa. E oe, meaning for lele that you will conquer your enemies, you will move forward, you will do well in life. Because when God speaks, it will settle the issue. E whekalaino lea tua le langi, wala ngona le tamale leo, la ngona le tamale, it will settle isi mea, wala alisi mea koe pole. Wa umona fatau nu ele tu. A me vai le kale si o tau. Io o le fe auna mo tatou. O te fa pe atu fo nei fiafi. O te ofo se kama kiki e fa pe na na tu fesiri wal te mil nei. I ka ko kupulanga le wenge. O kale mo fesiri. Dad, why do we do this? Dad, why do we do this? Dad, why do we do? Sometimes Dad doesn't have to explain. Just go. Just follow. Yo, wa lisi te me hole e mele ka fa makala ngwa fa makala kula e ma ni ma efefe. Yo, mena elina le tau fa matala wa fa matala tu lo tama. Sometimes we don't have to explain. And we don't have to explain. Le mata fa yo yel tama tite fa just simply follow what your daddy is saying. Upon the obedience of the father to the Lord, hallelujah, Lord, the mother and the children must just follow. There's no other better place to be than to be in church. There's no other better place to be than in Mount Moriah. Ia Mount te whai atu fwoi ole atua le tatou te au ona ia. O kasi atua i nā tumu i ona manuia.
Me le kalesi o tou, together we shall walk together. Ma ia whaatau ina le fina ngalo le atua. A waso na vi inga. Manuia oe, I lo soi fuanga. Manuia lau whanau. Manuia le whanau lau whanau. And the blessing continues to flow down to many generations to come. God bless you. Pa manuia le atua le tato e kalesi o tou ono Yesu. Amen and amen.